Si nous personne à l'école, nous pral genzen. Mais bagay, mais gade c'est yon ba yon après n'a fait papier. N'a fait papier yo pral saisi ouais ça pral gen là. Pral genzen. Hit News TV. Kwenye la vitit Marka Shaba nou te gen reunion a dot pou baye cash ni kaka. Kwenye a ki eske Elizabeth Blondie. Se mami, papi, Blondie paye kay pou li men. Blondie se oh my god, man se bitch men. Mra il wèm te men. I va moun men. Ou di pre a divorce a mari la pou lan get di perfect men. News TV. Kwenye la vitit Marka Shaba nou te gen reunion a dot pou baye cash ni kaka. Kwenye a ki eske Elizabeth Blondie. Se mami, papi, Blondie paye kay pou li men. Blondie se oh my god, man se bitch men. Mra il wèm te men. I va moun men. Ou di pre a divorce a mari la pou lan get di perfect men.